Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa godayang narot ti surat, ti pakasalitaan, idi kalman laeng ni Matilde, nga napuluhan iti kumpadre ni Papa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tas ang sangpet ko nagapo iti opisina Biyernes. Medyo naladawak. Gabatamok nga Sabado yung tumigat kahit awan opisina. Ini nagsagsagana da papa kini mama. Awan ni ading ko nga Roger. Kung gastamat ang kinilaylani. Diyan mo na naparanda. Siyak tinauna man nun nemi siya kung tinakapagturpus kinag-obisinan. Agbasbasa pa lang da Roger kinilaylani. Kat siyempre siya kung tikatulungan da papa kini mama, tanagraduarak nga roden. Imbag pa itasang kapag nga nag-asawa ko na dati 25 titawen kon, awan pa'y boyfriend ko anong loveless. Virginak pailaan. Ato na kita gar-aram ganyak nga awan mati kahit ko katakwada. Napintasak. Ato mga baga napintasak ni malak kini mama. Na seksiak, na bangluak, na ornos, di kiti napudo ang ngipin ko, na tundiris di agong ko, kisabul lips, na biyag di kiti mata. As in nga napintasak, bagay ka no, ito panang-obisina. Dapayin bukod ko ang lugan. Iti na bagay kada papa, kini mama, no apeng agsagsagana da, tama kumikum da unay ng agluto, no anay tipotay, ng lutwenda. Abi ma, pa, sangili, ni kumpadrek na nabayagan nga kahit kung umay dito yung balay. Manipod sa Mindanao. Nagpamanilan kat kalpasan na on the way and itinalan na. Takalun sa niya, badok. Badok, di asidagin. Sungarod. Katsika, ha? Akan to unay arte-arte, ha? Kaya napindasan mo ito pa nag-arawat mo. Sabi ko, napindasan pa naman nag-arawat mo pa. Kahit kung sa wen, no adan to ni isunit iti balay, saan nga arwatan ti para balay, ti panag-arwat mo? Amo no, arwat ka para balay, kat agpapakita ta po unta marukong mo, agpapakita ta singit mo. Naman ni Papa, api ko mga kita sumot na kay Ruamak. Awan sabsabali, awan sabsabali, kada tayo. Si Gasyak, ni mamang mo, ni ading mo, ang laylani ni Roger, awan sabsabali. Nga matasang iiling nga ron. Kumpadrek, nga nabayagin ka kahit kunin, nga umay mo't po, master dito yung balay. Dati masan-san nung tawag yun, wen, anat nagan na ka di? Kati interesado ka, tanagan na. Anat nagan na. Hindi kong padrek nga kawa. Carlo. Carlo. Alang ka kasukatan. Tatulungan ni mga mong agluto. Manuda aya. May salang. May sa man lagay. Mga problema yung kaslakay. Lagi sagsagan at sa kapulog at siyam nga karangailit. Benay aklang dagit naganak kanyak manong nemid kaya't dapat nagsagana. Si Mareka kiti kwarto, namlesak, kat iti kagangay nga arwatek, nakasyur takti kumapkep. Ala, kitap na umot makunan ni Papa. Imbes ko mga nakisliblesang, nag-teaser tak, tadi round neck. Awan makita. Hanggang pakita tap ko unda barukong ko. Ngayon, kumipkep, pakitam de pintas ti pamagik man. Orek lang arag sa gawisyo no matmatak ti langak iti sarming. Matumbuyak. Kurso natak ti bukod ko mabagi.
Sino nga tayo ngamin tinaswerte nga lalaki nga makaramanto ka nagibibig ko, makaapros ti barokong ko, ti legs ko, ititawan ko nga 25, sino nga dati, mang pisang ti talon ti langit ko. Nakanado manong nemi di kadag pampantasya kaniyak, agar arapaap kaniyak nga matagikwadak. Nga mawangat ko, sunadak kadakwada. Adapi talalo nga kopisinaak nga garaaram kaniyak. Tsaka mo, noan niya titipok. Hindi tayo magadan manong nemi nga adda kanon ni kumpadreda nga Carlo. Dito ay klataw nagtisilad ko. Sino kumadata nga Carlo? Kumpadre. Manong nemi 55 ni Papa. Idinto, tati magbagada nga kumpadre na 50. Dilakay nga ro din. Di pa paket medyos, kasla senior citizen tilangan ng 55 na pa lang. At dakit diyan ni mama ti saan nga bumakot. Takas lakam lagkabsat. Ni Leila ni akit teenager pa lang. Ni Roger akit baromate ng rosanger tirupan na tamambarte. Tinamay pas nagtagbasa. Ini tawagan nak ni mama manong nemi Matilde, iha, adan ni titom nga Carlo, di kumpadre mi kay ni papang mo. May ka na, sikat salsalutsudan na. Nga mga pisak ba salutsudan na. Sika adagos di dinamag na. Whereas Matilde ko na na. Dahil istorya mi pag ngamin, kini papang mo, nga ti inaunang anak mi kat sika. Babae, balasang. Kadapi ko manong sak kahit na makita. Abay kita kumpadre yun, dasawanan, barupay laing nga rod. 50 taon nan nga barupay. Oo naman data nga 50 taon na nga baro. Abay nga nalakayan nga baro. Iri muwarak manong nemi akas jeti suot ko. Iri, timmalyaw manong nemi. Wow! Nagwapo mo't gayam, ti kumpadre ni Papa. 50? Awan 50 na. Kasi na 30 lang. Kasi labasit lang, di diferensya mi mano. Yung more mat, natarakan na ti bagina. Executive ti lang naman, macho, kumapkap, alakaw. Nagkatun ti abs. Wow! Diyos ko. Agayatak samet din. Kumpadre pa ni Papa. Ay, kumpadre. Isuwa ni Matilde. Matilde. Hi. Hi, Tito. Tito. Iba gaming ta papakin ni Mama nga 50 taon mo. Tito, isuwa Tito ko ta 50 taon mo. Yeah. Wag lang nga 20. Nakaaro ka ba, Tito? 30 aso, mamalin. At dito, welcome. Dito Ilocos. Bagmanta na naasahan ngayon, may dito'y. Kaya po na bayagan nga kayat ni Kumpadrek. Ni papang mo. Kaya mapasyarak dito'y. Diyan pa kami nakadano dito Ilocos. Kapag nabayagan, di pa nagkumpadremi kaya ni Kumpadrek. Nga papang mo. Anya nga namin tinagkumpadron nyo, Tito? Ada inanak ming kaanakak. Inanak may ditimunya kaanakak. Siyempre, kumpadre kami. Kasi naghayang ko naklano, ada anak yo nga inanak ni Papa. Awan pa'y asawak. Apay ngamin, Tito. Kaya nagwapo ka mo. Nasursur ko amin yung sulit paset tilubong no no labsak tagsao. Tsaka mo. Dito lagayam ti ayan ti babae nga sapsapule. Sino dito? Sika. Oh, ni dito. Bolero ka. Sabi ko mga siyak. Inggodwa ti tawon ko, ti tawon mo. Saan nga mabalin, Tito? Saan nga mabalin, Tito ko na? Ngem, tirik nakmet lang tagprotesta
akong kuna na mabalin. Apo manong name. No itagat kasla sa anak interesado nga da sa nga iling mitatangat sa kamatin tumultulo nga agsagana. Saan damot pa yung mangan manong? Agsango pa yung palaeng da papakin ni tito nga ag uminom ti arak kay nagpulutan na panday ti likod. Sakmat ti mapan mangisesirip ka na kwada. Ay, nagtugaw ka iya. Tugaw ka. Papa, agisar bakla, tugaw ka. Iti abay ni kumpadre. Mabit lang kumpadre Dadama pang kuwalain. Yeah, okay lang kumpadre. Sige lang, palumusan na kamlaan ka ni Matilde dito. Alo, kat pinanawan na kami matin ni Papa Mano. Kat kaputa nagkaabay kami kini Tito Carlo. Iti pa nagtugaw ko kit nakasurtak. Napanakit din yung parabaw tita kulap na iti legs ko. Allah, Tito. Okay, nagbarat na kulap mo. Itala nga damangig kem ti legs ko Kahit mo sa 25 na taon mo, pa experience mo. Pa Tito. Oh my God. Nakasaysayang ka. Kung nga hindi 18 o 16, 18 ka, 17, 18 ka, kada ko man experience mo. Tito, ano na kita gararam ganyan, mawanti kayat ko, sino nga kayat mo? Because na panang parring mo kanya, tinaugan na ti baso na ti amok ket isot uminom, inyawat na kanya. Sana kuminom Tito. Uminom ka please. Tapos na may kat nervyos mo. Ag nervyos ka Pag kunang nervyosa, tagtagargar ta imam. Uminom ka. Please, uminom ka. Sige man lang. Abang namin nga ginulpem. Ti amok ket ang nagbara. Abi kay chut uminom ti arak ket nagrigat ta sumrek. Kasta lang ti damo. Kas kumano babae ang dadamo. Nagrigat ta sumrek siyempre. May pidwang itong kitalisto lang. Lai pidwam. Tito Alay pidwam. Anak awagan ti Tito. Carlo. Yeah. Matilde. Carlo. Nabatay kag sa atin. Uminuwak pa nga alamang gusto ko na mga sa ano ko marigatan ni Pidwak. Wow. Nagmayat asumrek. Nagmayat gayam. Nagmayat gayam, Carlo. Talaga amat nga mayat. Uminuwak met. Uminuntahan doa. Naging ka nga. Mapnek tang uminom. Manong nemi. Saan mo napupuutan? Nabartek ako. Apro-aprosak mo ni Tito. Carlo. Shh. Nagbehave ka lang. Kaungot na ka at papakilmamang mo. Nagbehave ka lang. Pinainom na. Ginapro-aprosak dilupok. Riniing matiriknak dito. Kaya't kung nga mapadasan. Kaya't kung nga adan mang pisang titalon ti langit ko. At tutor ka. Data ni papang mo. Ay, kumpadre! Nagaragrak sa kasasarita ni Matilde. Nagadot istorya na nga magustuak. Kasta ta anak ko. Amungkit ko na estudyante na laing sa dagos ka nakastrek ti trabaho. Nangatot posisyon na ti bangko mo pabisinada. So nalang ta sayang ta umot pa gayang boyfriend na. Matantulat ta kumpadre. Temanganin. Buminom tayo pengarad sa tema pamanganin. Okay? Matilde? Gusto Tito. Api, minum ka? Minumak. Nagmayad gayam da, papa. Sige. Okay. Uminom tayo pengarad. Kalbasan na. Teto mangrabi. Ituloy manintag sa sarita. Manong nemi di malpas ti panangan na panakon iti kwarto kalpasan nga nakadigosak, nakaturo ka.
madamdama mo nang nemi makariingak nga da mga arakop kaniya. Sino ka? I'm Carlo. Carlo, I love you, Matilde. No, hindi pwede. Kumpadre na ka ni Papa. Kumpadre na ka, kumpadre na. Baruak, balasang ka. 50 taon mo. Apay no 50 taon ko, tsakong kabaylan. Sikapal na ko ng asli 30 taon ko. Gwapo di ba? Naggwapo ka nga ron. Carlo, ka nagbarat ibagim. I like it. And I love you, Carlo. Pinabusuyak lang manong nemi no anyat kayat nangaramiden. Dakkel ti pamatik nga eksperto ni Carlo no may panggap iti sex. Diya ka mo nakasanungan ikat na ti arwatek ka nagpadpada kami nga lamo-lamo. Kasta una yun manong nemi ti panang brutusana kaniya. Brutusa ti gunada man ti kasta. Ultimo manong nemi nga lobsak ti agsao, ultimo kilik-kilik ket aprusan na, dilpatan na. Manong nemi, nabanglumat ki diti kilik-kilik. Yung nagmayat, orek la makiki. Ay, Carlo. Sa hindi mo tumano na hindi kinibibig na iti mansanas ko manong nemi. Tinatangkin nga paset na kayat napaluknangin kapot kagatin na kat nagmayat mano. Carlo. Kastigayang. Carlo. Nagmayat, Carlo. Nangro na lang rodan, idi bumaban ti ulo na manon nemi, jak amo, noon niya tararamidan na, tamariknak ti pa nakakikik, kaya kaslad na kayat na ti rumwar, ngam sambat nga makarwar, kaputa na saraan pa ilang. Kinikinitan na, nutnutan na, manon nemi, isarek na, manon nemi, ikatukot na, ti murdong, ti dila na, iti ruangan, ti kweba, ngam, nakamaylan ti sumrek, saan nga dahit at mabaling nga pang pisang mo ko na. Kasla na lalangag, timbagak, manon nemis ka po ng impangatonan, di kinibibig na, kit na idagas manen, iti mansanas, albasan na, dagiti manen agak mabibig ko, tinamalan na, aninot-not, manon nemi, aging ganang get ready ko nanan, Diyos ko, dito yun na narigat, kapaset na, anusak, rimso uden manong. Naburaken ti kristal, napisangan ti talon, ti langit. Nagpeso ti imbaga na damo ket talaga narikat. Ngam iti pidwa na kunana, ngam saan nga pidwa. Apagapaman laeng manong nemi, kalpasan subag manulaeng nga darikmat. Nagmayaten, nga rumuar, agpangato, agpababa, nagmayaten, manong nemi ti panang ruso-rusod na ti kuweba. Dato yun, manong nemi, dati ko nakakayat na ti rumuar, ngam saan nga makarwar, ngam itakat makarwarin. Nagasto na ti panang kabkab ko, panang kayat-kit ko, manong nemi, kay ni Carlo, inatamapanan tirik na, Carlo! Carlo, my God! Pinalokayak mitlaeng manong nemi, kalpasang nga nagkirpa, tinariknak nga isang sangayan. Rinugyan namanin manong nemi, tinagrusod-rusod, ngayon rusod-rusod. Rinugyan namanin manong nemi, ngayon tuloy, ti pa nagkabalyo na pumaspaspas sa pumaspaspas. Aging ga ako mapanak manin ako nagalistok. Panak manin, Carlo. Kastoy gayam na ko nagtinakam kumano. Kastoy gayam. Ngim apay nga ni Tito. Apay nga ni Carlo nga 50 years old. Ngim tilangan na aramid na tigtignay na manunemi kas pelag kabanwag. Kas kamlag kasada.
Tagaslasan nga mabannog manunemi, tagalpasan nga pinurok atak manen na pinolokayan, tikap-kap ko kayong kuwana, minanso na manen, ginalistuan, aging gako na malapit na ako, sumabat at asidag akong sabtang nga, malapit na akong subatag ka, oh! Pauna ti kinabara, timpuswak na nga nakadumano nga likido, iti uneg ti kuweba. Nga adadamat nga dayto iti nang tayok, nang itayok kanyak, tinisangsangayan nga ragsak. Carlo, sa mo aramiden dayto, ikabulang takayatnak. Aramiden ta, inaramid ta, aramiden ta, kabuti patpatig na, kinibatpatig ka. Baro ka kat barasan at uret kumpadre kayo. Kini papa, ni kumpadre magbalintun nga katugangan. Uwan, kabuti kaste ko nakeng kay tayo. Arig na nasursur-kun ti amin nga paset ti lobo nga agsapsapul ti babae. Dito lagayam ti ayan mo. Husto dito panggip ko. Ubing ka pala, hindi makita ka. Imbaga keng ka, hindi apat pataklan ka. Kaditandakkel ka. Kadita, naurenak. Ikasar ka, Matilde. Oh, Matilde. Oh, Carlo. Alamanin, Carlo. Iri may kaduagon daway na imnas manen mano. Talapadasak met manon nemi tirim mabaw keng kuana nga tinugawa nga inyok-yukuyuk ko. Ngano kayat ko, no anya ti kayat ko aplastar, isot inaramid ko manong nagmayat. Nakamaymayat, no namin taluak itay damo, itay ito may kaduak namin lima. Iti may katlo nga dungaway, may katlo nga round manong nemi namin taluak lang. Tamabanugak mo at manong. Kunak kang kuha na, Carlo. Maturok tabay. Yeah. Charge ta. Maturok ta. Tenton parbangon. Aramitan tamanin. Nagmayat, nagkayat. Hoy, mayatak. Nusik at mga asawa kanya. Kaya't kumantenda asawa. Kaya't matenda papaki ni mamati madaan ti apo ko. Ni kumpadrem, nag-agbalinan nga manuga, katugangam, na isagutam ti apo ko ni kumpadrem. Arik na nagpapas kami, iti nga nagpatnag manong. Ket kabigatan na, nagpudno kami kada papaki ni mama. Anya, kumpadre, inananom ti anak ko, drabi eh. Kumpadre, papa, ay, papa, tiawag mo kanyak. Ini total 5 lang taon, diferensyata. Ni Matilde talaga tinekari para kanyak. Papa, lumalagip mo. Ubing pa ini bagak kang ka nga panpataklo. Gapo na nga ngajak pulos na nga sasawa. Iwita agasawa akon. Agbalingkan nga katugangan. Manugang na kon, kumpadre. Ket kasta nga rod tinapasamak, manon nemi, idi maamuan di kiti kopisinaak nga agasawa akon. Sino? Kumpadre ni papa. Hana? Kumpadre ni papang mo? So nagbaling asawa? Dagiti ag kumpadre, ag katugangan ton? Uy, mga taon na. 50. Kaguddo ti tawan mo? Tatawan mo kaguddo ti tawan na kunak kuma. Wala nga makita ng tilangana. Baka ipagarup mo nga 30 na pa ilang. O nagkasadara kam lang. Mayan nyo, ipaser ko doon ti bangko. Sakbet ti kasarmi. Maamis kaya amin ha. Ipaser ko ka na kayo ni Carlo. Kasta nga ron tinaramid ko ano name kasla dito mamati. 50? Datak ko naman 50 years old. Nagmatyo nga, nagupil mo tilangana. Nagtakder.
nagbiskid, opo talik mo, pay sika, makaasawa ka tikas kang kuana. At ka din napasamak yun. At dan ha, rinabi, baka hajak pakit agreklan ton. Kahit, kasano mo ti performance na? Galing, super. Opo, nagswerte kan. Matilde, nagswerte ka nga talaga. Kasta ti apal manunemi di kitipadak nga babalasan. Idudumtengin manunemi ti kaaldawan ti kalesami kini Carlo na isang sangayin unay ngarik na. Uwan manong, kanidi ti yawat dakon da papa kini mama manong nemi. Tapno ta kamin kini Carlo itagmartsa nga dumanonen iti sangwanan ti altar. Bagada nga bagay kami. Anda mamato ni ibagak, no ibaga, ada mga ibaga nga 50 years old ni Carlo. Tego na dan manunemi, no asino talaga tinikari, dumteng nga dumteng. Namnamay ka di, nga ti awagan, papanga kumpadre na. Isugayam tagbalin nga katakta ko na inay ko ito dito nga bihan. Isugayam tinikari, dakam gayam tagkagasan. Nandan kami di kabukbukodan nga balay, manunemi kinintuloy ko, iti nagtrabaho, iti bangko, intuloy naman tinegosyo na nga dan sa nga na dito Ilocos. Nangalakam tikat kadwami, agsipod tatalon di kiti nagsasarunong anak mi, Kenya Carlo. Umadanin, tiba nag-senior citizen na manunemi nga sino kumatmang ibaga, nga senior citizen ni Sona kinagubing pa itilangana. Ubing nga talaga tilanga ti asawa. Ubing pa iti panaggargaraw na. Ubing pa iti panagtrabaho na. Sud ka po nakakunak manunemi nga sana ka nagbidot na ki asawa, kapo ta nag-asatak ta insagot na po Diyos kanyak ni Carlo. Nag-asat man ni Carlo, ta ni apo Diyos insagot na kanyak. Insagot na kini Carlo. Kaya nisagutan na kami talo nga apo ko da mamakin ni Papa. Na ito'y nga rod ti pagkasalita, manong kanagyaman aklaona iti anus mo nga nangibasa. Kaya sabi ko tadamat nakarelate, kada ito yung istorya, kaspagarigan. Kaya sabi ko tabad at namat na ibati na nga adal, liwliwakin pagsaramingan tibiyag, kada kitipatak nga nagbuya. Ito'y nga rod agyaman nga pagaya mo, Matilde. Thank you, Matilde. Tingin ka ba nagsurat? Thank you, mat kada kita nagbuya.